IGP Dr. George Ekufudampare pape ha emes woti e kire na ye muoni din so me ya IGP ne ene me kwaso Ghana ha na ye na hi papa obaaye se mo amunim ene opa akwatwe nkwala atu yi bibronya ebe emo hu muso nkoto nkwala atu metena social media na wunya maso a e bia na e watapeso wunya mi a ye nzuo ne pe ya na tese ye so mu na enchaye ena so menya ai no ewo apuemantemu wo manfo wo mo ho ne ECG fo jai wo mo si ECG nkane abo e de bre wo mo no e doso do ECG fo abuom kun ena ECG sa dia ye bre mu prepaid meter so mo si ye mpe prepaid e mo yo ye kire editia ECG ensam ne bebre akoso enam so ama ECG fo twa enkane amu ewo so manya be bia wo ma sa tutu o mu mfidi wo mo so mo ntena so manya nya adwuma biem ente so mo kokrofu fro na krofufo na mo hye so ne de eno no ehye fraumantem eya volta region ase na ye wapa IGP George Ekufudampare ba ye die munim se Ghana fana baabi o mu ana okọ apro kakra enti wakwa kopie mu so manya wakwa ko hye na no atena nkonwa se na no matena nkonwa ye ba betwetwe nkomo mu manfo o hawe da manim me ma police fo a mu wa hei asetena wo mu ne muti wo mu ko hye akoka bibia ama na ye kama na afi nso ye hwe se ebi IGP ko hei wo mu ko bonko mo kakra na ja woni ECG fo so bakwa akwatena azi na so manya ne mpotem nkane a wo madundum ni ECG fo abeso amu de a mo mi ankohwe video ni bi mra wat you ready for it after messing up you can probably hide and run and hide a little but this time around you cannot hide forever. Every day that even you are hiding you are afraid of because you know you'll be coming. And at times even when I see that you are hiding I will knock at the door and say I will come tomorrow. I won't pick you now because you move to another place I will follow you. Yami moja. En sama we de bedan mo dan na e kososo enne no. Ni nyina esi. Na ni nyina esi dia na munim se IGP George Ekufudampare wo bo adwuma nti Ghana fo mumie nyina fa akomapa entai na chi se de be ya wo beba be ye enwuma papa e de amayen na enwuma papa na obeya amayen no min twa me ho kakra emra na me mfa adwuma ba ku bia wabo entum anim IGP adwuma ni bi a wo bo no ehun results ni ebi ene say Savannah region enkrofo mienu bi a aposifo susu se wo mo eye akonforemfo a wo mo de ensekan ni etu kokoro ne bo sa be de aposifo ne wo mo siani ama etu akasa wo mo mato anana no mo wonse do enipa miense bi a na eka ho de wo mo dwane aposifo na gusu ase so wo mo ko hyeto kromu asase asio ewiemo se wo mo pani odo ma no pa ne Dr. George Ekufudampare de wo mo boa akonfo no wo mo ebe kirom na posifo nkrata se abeto monten so kire se ade a omanfo na wo mo ete empotem ho no ene be yi wo masutire se kabla se kalba eno eyekuro bi a eno ewo Savannah region ho no mo sa akonfo wenfo no na nse o matiate se wo ho yie pa nti omanfo no de wo mo ntoma akogba police fo na no said kapo ene o mu no mu mienu se akonfo ya ma munyimi ye so da bronya na ebe kakra wa ya bre ye nya no opasam de da krope beje dia ene ye for the hair wo mu na police fo ye ba ko etu atese ekotete ya na nyame ya adom wo mu kopi akonfo renfo so ene police fo etu na kronfo atu ni police ato se nam so ama etu no atimi kasa enipa mienu a wo mu ato nanano ewo ensedo na police fo kasa chem se enipa mienu no ba ko na COVID-19 card kezo ko wapane a COVID-19 card na ede mauzi ya etwere odin gusu na ni din egusu ne din a na egusu no ene Yusuf Boli wanya emfie adwiri 20 years abemu ade nkakoro no bofa ho ben o bank na ha kumase amemu a wo size foi ebi soso nkrama ichen
yogurt na omo ton obi kura ho ni buafo bia nso no atumi ton ade kakra kakra sa na ode ato ne ho so mo de ampebre da kro pempese mu di yeye we may he so rest in peace kra me kan we nye peace as if say kwa ofa so we nye peaceful death na abozi fo chem se ba ko na oka ho ne de wo mu gu so mo ye hwehwemu se de wo be hunu onipa potia wo ye sanso wono no ahyenso de krata bia enka ne ho a eche se wo de asumasi anaso obenten entu omo de arehwemu ma omanfo mo so latu naka base wo mo enko makoma ntom yem se de tie biada kronfo bia wonnim a wo de wo twu ti kra keke sei wo ka hey bia fa bag bra na beka hey fa bag no koremma na no ane sa posifo de mu se kapo na sa krata posifo de beto mountain so openi ACP kwesi fori wono ene director general ewo public affairs unit Ghana Police Service wono ena nensa ehya na wonim se enche ye bia ena Ghana Police Service wa moton forms se wa wo pese post adwuma no do ho be hyemu no kona koto forms ni bi asemoda abeto mountain so ene se ene eviti nadwo ye koya ekosi ni fie da so wonim se wo to forms ni bi nkwade a my phone mail ezanze uju hudi se wo to forms o qualify ye o kwatwere exams wako screening ya ho tenten ya hwe wo body selection ni ubi bia na wanim se so hwe na e kiro kwatwere ye no uju akoma mudi se wetwade a why not my phone mail Igp abaidie ensuro aposifo se fiti na dwoda kwesi ni fie da so de wo mo be hyase afrefre nkrofo a wo mo qualify ye nyina eno nkire se wo qualify ya na ye fe wo kwatwere exams na nim so utwa ye nko ade a wo akoma mu no wodim so atwade a ma phone mail esanse ye ba be frɛ omo be frɛ wa mo akọ medicals na afi ya hwe the way for se nyambe wadom ama ya fa wanti na we so ene asemda Ghana Police Service ede ababeto emonten so wo Facebook page a ehse wo bibia woto forms a wo choro exams wako through process edi kan ni mu nyina wa qualify ne nko ade ko akoma to je we kululu bia ni protocol bia ni agent bia ni ye frɛw ama abadom police adwuma no wate na da achu show uniform na mi twam na obi bom so na me ka ban a eno ane so aba abaji me afri ni pabonfo ne nsem sa enkatase we so post for the better mountain so ACP kwesi fori a wono aye director general the public affairs unit Ghana Police Service ena edesa assembly we ababeto mountain so ensam ni nyina SC Rahel Obapa me ena ohudo nti den na ekoso omanmu medini nyina ba dan wa posifo de ka ho bi enti no na enwumaku eso masene de mu amunyim dada Queen University Foundation ai bronya ena ebe bomoden se ubenma obi enya bibi adie bomoden se obema obi enya atade papa na asem papa bi ahye eti fe wo mo 0548 302985 na bibi bia wo no mo beje adawase omo de bekwa akọche nso amanyankopon ehraw se yenku perfume atade empaboa wodofo ato adwendwen ho emare ho kra esanse na Teas boutique and cosmetic ada romanti bronyen ayede papa na wo kohwe enkofo a eto ne ma wo hwa esuani ensa wo kache wo matade na bi hyewa unhia ebibabia biem wo mo ahya da ko abrochire US UK Thailand ekokoshe ntade no ebia design we mepe baako oyo obema oyo obofo ani kiremu ewo ma so eye ablekuma agape tarazo ena omo wo ebia na perfume yesi perfume bi di abochi afa ha ento bi da ebon papa na Teas cosmetic and boutique the perfume papa ba perfume ewo din Chris Adams ni nua mi bi wo hwa di abochi ye den kone ko pebi tutu gu ho na wo fiti wo awo shidanshin na obi a ogina kokoase ate won kaza asumasi anaso benten ena ebe wo ye person etinyame ahwe so fiti January ababesi December na afi ko na wie ya se wan kasa otimi fa ho ahofa mapa kokko penku papa bi sra orede na wanimu entoso wedi ho ye nsre fa nkokwan etifo ani chemu na Teas boutique and cosmetic aso ye ablekuma tarazo agape eho na omo fe wo mo ahomatofo iso 0242 631 620
enti enwuma koyada roma e na omo so ma asene sika fom ama me de dan na ekoso e wo my Ghana mu eba ebedan wo Rahel Obapa enemy din koso na hwe Attention TV sanse ye de we inspire you share Attention TV na nyame share Facebook Attention TV YouTube Attention TV wo like na wo share na wo subscribe de said ye be ya ye nya ye betime gina ye na so nyame share